Mwanchwa umuriria bwe TV ya AGR ndenge ngambiole andonsa sole niko chabere chinsa chokobaletera magana maya asenchire bwikirano bonatekire ahiga semesi yutuburia litukeligalia lero kolende litangani tonyara magana yo asenchira yobwenge rero niko lya swali tukolia gatatu asaba wakili ao kuunengi wa koireli bagalia David Maraga buno munacho mwana bwebina ahiga Kenya abaisilamu niko bachakire omotinyi omogima obene kwengata na gusabira ense ya Kenya nomugavana bwe county ya Makueni Kivuta Kibwana otebirenga ande yake na barachikokora igasi no murai bwe kiama kya ODM Raila Odinga mangana yo asenchira yobwikirano malietane Dennis Zadok lero nikolia soa lituko lya gatatu ase abawakili ao kuunengi kwa koireli baga lyo mwanacho mwane ebina aiga Kenya yebaga yoyo kabairo mwanacho mwane bwebina David Maraga kurwa bisi mapema omwaka oyo motinyo mutangani lero oyolenge kuunengi kwa koireli baga elyo niga kurukunga Martha Koome oyote bangana bwate obumanyi bwekerengo kegoro na ise kwa wali baga elyo nigara chikokora maonjuliria mange ase bigambiro asense ya Kenya nigo enyoirenga Martha Koome nigabiro mugwakili wetania emiaka 33 ugoika abono abo ase ale omona chebina usomo wakili ase ekoti enene eli kurukunga Court of Appeal. So if there is disharmony arising out of people's attitude towards my leadership, we will call a meeting, we will go on a retreat. And depending on the magnitude of the problem, we can even ask a facilitator to help us in the discussion, because always when people talk together, issues come out. What are the reasons that make my colleagues look down upon me and resist, like my lady you have put it, resists my management style. And what is the management style? Judges are completely independent. Abaisilamu asense ya Kenya niko bachakire ebene okwengata na gukora amasabo omotinyo mugima omanyakanete omotinyo bwo kwengata ase abande bamanyetenga Ramadan bono eyenere ntunda ya kabere abaisilamu kwengata na gukora amasabo y'omotinyo mugima kurwa oburuire bwa corona bosoa aiga Kenya egintu kengabune kigo niko kienegetigwe ase omwaka oeta nonye amachika matini agenderete kubekwa yogotangu kwambukirana ku buruire bwa corona nigo abaisilamu bebekire tayari ekwengata koenekinga gwikirani bale eira yekemila kia abaisilamu. Tunapojua huu mwezi ni mwezi ambao kwamba una fadhila za kipekee hutozipata ila katika mwezi wa Ramadhan. Tuone hii fursa ambayo kwamba tuko nayo ni golden chance. Tuna uhakika Ramadhani ijayo kama itatupata tena juu ya mgongo wa ardhi ama tutakuwa matumboni mwa ardhi. Kwa hivyo kila mmoja wetu ajaribu kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu kwa kila hali kulingana na uwezo wake. Omugavana we county ya Makueni Kivuta Kibwana otebirenga andi yake ni garachi kokora igasi ase obocholyo bono bogocha we chirubere nangwa 72 amo no murai we kiama kya ODM Raila Odinga akagokwana na balikia magana nigo Kibwana atebanga ense ya Kenya nigebore tokokorerwa amaonjulio akisiasa nonya nabo nigatebanga nigo agokora igasi na baraya bange aiga Kenya bwase agochigokwana na barayi bande osemba ikere okuiwana kugokora igasi na omurai bwikia mekyo Raila Odinga asobocholyo bonne bogocha bwo mwaka bwechirubere nangwa 72 abo ase ababwatani bekiama kya ODM bamwaliganiri ase ekiama ekyo na gotebanga Kibwana nigo abeire omwana siasa obwate omanyi obonene asense ya Kenya na nigo aligati ya barayi bali bagokora magendero asense ya Kenya. Kiongozi wa ODM Mheshimiwa Raila Odinga na mimi na kuna wengine vile vile tunafikiria kwa njia moja kulingana na kupeleka Kenya mbele, kwa tunataka kuwa na mabadiliko halisi, watu wapate inji nzuri, inji inaweza kuwasimamia vilivyo. Na kwa hivyo
kufanya kazi pamoja sio jambo gumu, lakini nikaeleza kwamba kwa sababu nafanya kazi na watu wengi mpaka tukae pamoja tuulizane. Wikiragabo umwacho muri TV ya AGR nongo ya butora mangana maya asenchiro wikirano unateka SMS ituburia litukeliga lya lero wika chinga kichinde no yolenge magaka yechi kamera ko hene kinga mangana yanko bochirara asenchira yobo wikirano nigo akurukunga Edwin Mokaya inse yobo teneneli wajiramaya orinontiri Marietane ni konkuru kwa Dennis Zadok na bagane irie abotekerelia mono bulilio ya Miye TV ya AGR.